Аделе, жежені башламаға керек. 1, 2, 3. Юсуф бүгін хавуч. Жоқ, Аделе, мен хавуч дегелім. Жежі башламаға керек. Яшы. Салам алейкум, балалар. Бу Джиджи. Сіз мен бүгін Юсуф хавуч ве мен Дилбер Аделе. Яшы, шаха айттым. Юсуф хавуч дүгіл. Шахаджын. Вақыт келді, яна онжақна бақмаға. О, насыл онжақ алacak. Шонда бақармыз. Вау. Біз бүгін кичкене ашханенен ойнayacağımız. Кел тәжде очайық. Кел. Вау. Вау, бұл құтыда о kadar çok oyuncak var. Мында бар бычақ, чаттал, вехашық. Вау, бақ Юсуф, мұнда бар тепсі. Вау, мен пек север мортусны. А мен севем хаверенки. Ой. Аделе, я буне. Мен білсем бұл кран. Оны қоймаға мында. Абны. Вябны. Вябны. Тепси даю. Фельджан даю. Юсуф, мен үнді болдырдым. Кел, бақайық. Не мұнда да бар? Аделе, я буне. Кел açayық. Вау. Юсуф, анда оны қоймаға керек. Мен анладым. Мында. Оғылы? Мен білем. Şimdi biz dolap yapacağımız. Вау, кел тәжде yapayық. Bu mında. Вау. Ya bu mında. Вау, Юсуф. Bunu mında. Вау. Bunu mında. Наоборот. Вау. Ya bunu mında. Yok, böyle doğul Yusuf, söyle. Da ver. Сиди хупня мене. Вау. Вау, Yusuf, sağ ol, böyle Dilber aşhaneni yaptın. Ya, men yaptım. Yusuf, bak, bu benim kokla. Onun adı Nihal. O pek çok bugün savut yıldı. Gel onu yıklatayıq. Biz sizin sağlıklaşamış. Görüşkence balıçıklar. Hayır.